Dragi pratioci, dobrodošli na moj YouTube kanal Antička Srbija. Sada ću vam trenutno pokazati jedno proročanstvo ruskog anđela, odnosno ruskog dječaka anđela. Tako se zove ruski film ili klip. To je proročanstvo dječaka Vajčeslava koji je živio od 1983. i 3. do 1993. Znači živio je dječak otprilike oko 11 godina. Znači nije stigao još da napuni 11 godina. I njegovo proročanstvo se svuda se objavljuje po ruskim portalima. Tako da kod nas nažalost još uvijek nije dobro prevedeno, ali želim da vam pokažem. Sada kucate ovako: Russian Angel Otrok Vojčeslav D. Propets to English Subtitles. Tako kucate. Znači imamo više proročanstava, ali ja sam gledao ovo ovdje prvo i drugo. Znači možete gledati po redu, ali strogo vam preporučujem pogledajte drugo proročanstvo ruskog anđela, odnosno tako se zove video zapis. Evo imamo još tih video zapisa, ali nemamo na srpskom uopšte prevedeno, tako da ima jedan kanal Srpsko-Rusko prijateljstvo. Sada ću da vam pokažem tako jedan klip kako izgleda, da ne bi dobio copyright. Evo na primjer dečak Vjačeslav o pečatu Antihrista. Evo vidite, možete pogledati veoma dobar video koji je urađen, ali nažalost nije urađeno sa zvukom, nego urađeno je znači preko tekst verzije. Tako da evo ovdje možete pogledati. Evo ovdje ima još jedno proročanstvo od Bola Bokića i evo vidite kako je taj dečak izgledao i on je znači umrao 93. godine i to njegovo proročanstvo se ostvarilo. Najviše što se tiče pogodio je znači da će Gorbačov sići sa vlasti, da će se raspasti Sovjetski savez i da će doći na vlast. Tačno je znao naziv predsjednika. On je već tada i došao kad je taj dečak nažalost u to vrijeme se razboleo i umro. Tako da predvideo je Jercinovu vlast da neće dugo trajati i da će Jercin brzo da ode sa vlasti, odnosno i predvideo je da će doći jedan vladar novi Rusije nepoznat i njega će dovešće ga ove obaveštane službe. Njega neće narod izglasati, doće sam i tako se i desilo. Jercin na kraju je doveo Putina na vlast. Tako da pogledajte i obavezno ova proročanstva, ali nije cilj ovog videa to, nego znači ruski anđeo broj 2. Evo vidite youtuberi, odnosno pratioci moji koji prate moj YouTube kanal Antička Srbija. Ja sam hteo da radim ovo, možda ću raditi nešto sitno da čitam to, ali preporučujem vam da bolje pogledate, ovo je detaljno dobro urađeno. Gledajte ovako, idete u subtitles, pritisnete engleski i evo vidite ovdje obavezno crveno da bude, znači i peti anđeo je zatrubio. Dobro, ovo je dešava se to da su postavljači, odnosno kreatori ovog videa postavili engleski prevod. Vidite ima English subtitles, ali sama sreća je što YouTube automatski kada postavite neki prevod preveden na tom jeziku, na drugom jeziku, znači on nije snimao zvučni govor pa sam neki nakaradni prevod ubacio, na primjer Russian, ne, nego kreator ovog videa napravio engleski prevod i zahvaljujući engleskom prevodu vi možete sada jednostavno da prebacite ali obavezno prvo radite na engleski prebacite, pa tek onda idete auto translate, zato što neće moći da dobro prevede ako prvo ne izaberete engleski pa onda tek srpski. Evo ga.
Idemo znači ovako, English, auto translate. Imamo dosta jezika, naravno na srpski ćirilica. Evo vidite. I čekate malo dok ono zabaguje. I sada English na srpski. Evo ga. Slavočka malo ima problema, ali dobro. Je rekao da na obalama Volge imaju rupe u liticama, poput gnezda od neke ali tamo živi nekoliko ljudi, imaju jaku sposobnost hipnoze. Evo vidite, ovo je proročanstvo o dinosaurusima, da će ponovo dinosaurusi doći, tako da obazno pogledajte. U početku se govori o mrtvim pticama i šta je čovjek doprineo ovoj planeti, odnosno šta je civilizacija u zadnjih 250 godina tarista uradila, odnosno šta je čovječanstvo uradilo, uništilo majku zemlju. Tako da ovdje imate primjer kako su u Rusiji u jednoj farmi bacili ptice, odnosno kokoške, piliće i svu živinu koju nisu mogli da prodaju i da iskoriste za jaja. Sa farme znači bacili su da mrtvi umru po kontejnerima. Tako imamo i ovdje jednog oca koji govori o planeti Zemlji i da planeta Zemlja nije globus i da stoji na nekim stubovima i pominje citate iz Psalma 74 stihovi 3 i 4, citati Starog Zaveta. Kada odaberem vreme, učinit ću istinsku pravdu. Zemlja i sve na njoj će se potresti. Pričvršćeni su stubovi na zemlju. Vidite, braćo i sestre, možete verovati ili ne, možete to tretirati drugačije. Naravno da ima puno mišljenja. Međutim, zanimljivo je da su riječi mladih, ono misli se na mladića Vajčeslava, tako da prevod malo nije dobro urađen, ali ako neko može slobodno, neka bolje uradi ovaj prevod i neka pošalje kanalu Srpsko-Rusko prijateljstvo. Ceo život je misterija. Poenta je da, braće i sestre, da Bog nam nije rekao sve tajne, ali su samo korisne i nekorisne još uvijek sakrivene. Zbog toga ne biste trebali biti iskušani ovim rečima. Verovali ili ne, reči dečaka su u skladu sa, nažalost, sa hollywoodskim spisima. Evo vidite, ovdje možete da vidite trenutno ta proročanstva. Ima mnogo ptica, moramo se pobrinuti za njih, a današnje čovječanstvo znači je uništilo, znači truje ptice i tako dalje, pa truje vode. Znači, evo vidite šta je doprinelo naše savremeno čovječanstvo i civilizacija. Zemlja će pucati i grozne stvari doći na površinu zemlje. Ljudi ne razumiju šta je pod zemljom. Teorije da je zemlja šuplja, nažalost, i nekako ispada da su i tačne. I tako dalje. Obavezno pogledajte ovo. Tako da ima još tih dosta novina što drugi sveti oci nisu to spomenuli, ali dečak Vajčeslav jeste. Ali tog dečaka zvanična crkva nije proglasila za svetiteljom, uprkos tome što dosta ljudi danas dolaze na njegov grob i tvrde da je bilo i isceljenja i tako dalje. Evo, dobro, ovdje nećemo mnogo, znači reptili, odnosno gmizavci i ostale životinje iz pakla, nažalost, koje su rođene u paklu, zveri bit će puštene zadnjih dana i tako dalje. Morate detaljno gledati ovo. Jedna od najvećih prijetnji na svijetu po čovječanstvo nije islam, kao što svi tvrde za Evropu, nego islam je zloupotrebljen i hrišćanstvo jedno protiv druge religije, ali stvari u zadnja vremena bit će znači borba budista, jer oni Kinezi su sada trenutno pod komunizmom i ateizmom i socijalizmom i kada reše da pređe u neku veru, vratit će se svoj staroj veri, budizmu i hinduizmu, koje nažalost verovatno potiču od đavola. Tako da oni će znači krenuti na Sibir, a dečak je prorekao da će čak Amerika u zadnjih danima okrenuti
ćurak i da će ono što ostane od Amerike, naravno, da će čak pomoći Rusiji da se odbrani od Kineza. Da li je to istina ili ne, ali u komunizmu prilikom opsade nacista Moskve, Amerika i Engleska su morali da se uključe, iako nisu voljeli Sovjetski savez, morali su da zaustave Hitlera po svaku cijenu, jer on je bio veliki okultista. Da vam ne bi sada to pričao i tako dalje, ovdje se pominju i najopasnije tri najopasnije lokacije na svijetu gdje je najveća demonska sila, odnosno odakle se mogu pojaviti u zadnjim vremenima najveća zla, a to je planina, ne znam sada tačno kako se zove, Gansrin i tako dalje, ne znam, to ne mogu da vam objasnim. Znači ima tri najopasnije. Ovo je neki marijanski čvor, u njemu tvrde da je bila Atlantida, koju su prema starim saznanjima naši daleki preci uništili, odnosno nebeska vojska koja, mislim, postoji na nebu, i ona je srušila te pobunjenike u dno mora, tu civilizaciju koja se u Svetom pismu ne pominje, ali pominje se u nekim drevnim knjigama koje više spadaju u istoriju nego u religiju. Ali vidite, na primjer, dečak Vajčeslav tvrdi da se nalazila u Marijanskom, sad sam zaboravio, izvinjavam se. Znači, idemo dalje. Ovdje možete još pogledati o ovim, znači o vanzemaljcima. Znači govori se dosta o vanzemaljcima i kako su vlade svijeta uspostavile kontakt sa njima. Znači ovo nije zezancija i zajebancija ili nešto dalje. Stvarno, znači počevši od nacista pa nadalje. Ako ste gledali pažljivo moje videe, istoričari, ne tvrdim ja, ali istoričari tvrde da je Srbija, znači, odnosno Srpsko-Romensko carstvo postojalo i da Rimsko carstvo nikada čak nije postojalo pod tim pravim nazivom, samo Latinsko carstvo od početka 8. 9. veka pa do cepanja u katolicizam postojalo, znači, Latinsko carstvo koje je prkosilo pravoslavlju. Tako da, a u starom srednjem vijeku, znači i u antičko doba, znači od Aleksandra Makedonskog do cara Konstantina, znači to je bio period mnogoboštva i paganizma, ali neki istoričari i naučnici tvrde da Aleksandar Makedonski nije onakav bio kao što mu se istorija kao što mu prepisuje i da nije bio, znači, prvo tižu ga da je bio homoseksualac, a drugo da je bio zao i nepravedan i da je bio neki bog i tako dalje. A jedan je naučnik nedavno otkrio i napisao u knjizi da se spominje jedan govor Aleksandra Makedonskog gdje su zapisane njegove reči. Govorio je da se on moli samo jednom Bogu i da vjeruje samo jednog Boga tvorca i da ratuje u čast njegovu. Znači nikako mnogoboštvo nije postojalo u vrijeme Aleksandra, ili barem on nije verovao u to, bez obzira šta oni kipovi i tako dalje, filozofi i u Grčkoj oni tvrde. Ti kipovi su mogli da nastanu i pre ili kasnije, ali verovatno su kasnije. Znači posle Aleksandra Makedonskog dolazi do krize u antičkoj Makedoniji, odnosno staroj Srbiji. Nikakva Grčka to vreme nije postojala. Grčka tek počinje negdje da postoji kao neka država nezavisna, tak negdje oko 9. veka. Do tada je sve bila u sastavu Srbije, odnosno Srpskog Romenskog carstva. I hoću da vam kažem da Aleksandar Makedonski je neke civilizacije, narod Goga i Magoga koji će se pojaviti u zadnjim vremenima, koji su opisani u Svetom pismu. On je te civilizacije zatvorio u neku kapiju i tu je kapiju zapečatio voskom i neki čvor je stavio, Gordijev čvor. A sada da li je to bilo na Bliskom istoku, verovatno da, ali da li je bilo još takvih vođa koji su pre njega borili se sa drevnim znanjima i tehnologijama protiv tih civilizacija, pa da su zatvorili neke na Antarktik i Arktik, ne znamo. Ali od kada je Hitler čačkao na Novoj Švabi, Antarktidi,
oko tih letećih tanjira i tu Novu Švabiju kada su projektovali, kad su projektovali prvo nacističko antigravitaciono zvono, počinju da se mnoge teorije da se šire na internetu kako je Hitler pronašao civilizaciju Goga i Magoga, jednu od tih civilizacija, i da ih je pustio i da je napravio s njima neki deal da oni njega ne diraju, a za uzvrat Hitler će da toj civilizaciji daje ta vozila koja je nemoguće čovjek da vozi, jer jednostavno čovjek kada bi vozio te gluposti UFO, odnosno NLO, raspao bi se pri tolikoj brzini, jer leteći tanjir pod pravim uglom skreće na 1000 na sat, to je nezamislivo za čovjeka, tako da to jeste naivna neka priča, možda ne, možda da, ili to izmišljotina, ali u stvari ne radi se o tome, nego radi se da pred zadnja vremena svašta će se dešavati i đavo će na svaki način da ide, ali sve to nažalost dolazi zbog greha čovečijeg i Bog dopušta takvim stvorenjima da izađu na površinu, da li neko otvori ta vrata, neko ne otvori, ali u zadnjih vremeni verovatno će se sva vrata otvoriti, tih prokleta vrata pakla i te šupine, izaće svega i svačega, a trenutno možemo da vidimo pad aviona misteriozno, za koje se znači ne može da se objasni dok ne dođemo do ovog dela proročanstva u kome je dečko Vajčeslav govorio. Vidite, velika armada sfernih NLO-a snimje na aerodromu u Londonu kao i u Francuskoj, pa uživajte u prikazu. Slavučka je rekao da su ti silni polumaterijalni objekti, da je gorivo za ovaj polumaterijal dijamant. Znači, dečak Slavučka je tvrdio, odnosno da gorivo koje su nacisti, kasnije Amerikanci, ostale nacije, Rusi i ostali, svi koji se udružili da sarađuju sa tom vanzemaljskom civilizacijom podzemnom, oni su znači napravili da dijamant se koristi kao gorivo letećih tanjira. Ovo je šok činjenica. Što je dijamant veći, duže se može koristiti. Znate one pre kaubojske bitke kada su u rudnicima pronalazi dijamante i briljante i safir, i po Africi koliko su Englezi to tražili, pogotovo Englezi, ali niko se ne pita, i ja isto do sada nisam se nikad zapitao, pa gdje su ti dijamanti ako neko otkupuje te dijamante i te tamne sile, zašto su koristili? Ne zaradi da bi neko kupio prstenje, to su čiste gluposti. Znači velike količine dijamanata koriste se za gorivo letećih tanjira. Znači neću sada da vam otkrivam sve, obavezno pogledajte proročanstvo, ali vidite, zemlja će biti očišćena kada dođe Gospod na zemlju, ali tad pred dolazak Gospoda doće znači ruski car, ali nažalost do tada verovatno i Beograd i Moskva neće postojati, znači neće biti ni kamen na kamenom, znači to ću baš ta teška vremena, nažalost, i ta. Dečak Vajčeslav je pričao da uvod u žig zveri prvo bit će lična karta, odnosno biometrijski dokumenti, kasnije bit će čip, mikročip, a ni on neće biti žig zveri, već na kraju posle mikročipa, ali on će privući većinu da primi taj žig zveri, odnosno taj žig zveri posle mikročipa će jednostavno da se stavlja na prst ili na čelo i to će biti još savremenija tehnologija od tog mikročipa koji će pratiti ljude i uticati da ljudi psihički da se menjaju frekvencijski, znači to će biti strašno obeležje, to će biti pod samim znači pečatom zla. Tako da još se ne zna tačno šta je to, ali rekao je dečak Vajčeslav, znači ovo sada
Nije da sad čovjek treba prihvati naroda, ne treba prihvati ništa, čak nije dokumenta, kamali taj mikročip, a poslije na kraju znači ide žig zveri i taj žig zveri kada se stavi čovjek može doseći sebi i ruku, ako nije stavio na čelo neće uvrijediti jer u svakom delu tela to će prolaziti kroz njegov organizam, to je nemoguće, znači to će biti takva savremena tehnologija i pod utjecajem demonskih sila, spiritualnih, tako da to će biti materializovan pečat, znači neće biti samo kao mikročip materijalna stvar, nego će biti čak imat će veze sa drugim duhovnim dimenzijama, zato neće nažalost niko moći da se spase ko to prihvati, tako da obazno pogledajte ovo proročanstvo i hvala vam što ste odgledali ovaj video.